adia ba ku a eku adehye wo man Ghana eni injijimu Owura lankojo chamatin so akache Ghana for na otwi se nyame ya na dom na Ghana for nya mugidie no ba be yo mampani a la ila aila la enwuma ebebuse tam na abusuan sam no adoso papa pa ne penifo kura dia atudwa wa mu kyerem se wo man yi ya hwe ye ne atoto ye ne ma ya atekreke asase woso ebi betimi asia ne so twen waso beti bie na enanwumre over the week asia no ena sipiese nkoma adwumaku a wodro a wamo asoyase na adwumaku bi ese wo per receptionist ani na ye adwuma nti no wasoyase sika afemu ena afe Jubilee Hospital se ma me ne papa menuaba ne menuaba ma ofase ene wo meke kan na me nananom den na etetu bomodia usampo no ma me pompo yenkwa kaje se man no I don't like that. I like Jubilee Hospital. Mane vango Jubilee Hospital e de okwa oyade no. Se de tie bia wo mbehu etuase amonsa eno na papa no. E ya de pa de unya o enzo Ghana. Pede afododo. Pato Jubilee Hospital ne nyoma dida fom ko na ya de no wo mu ntuase enfamon. Kase e live on Facebook DJ Kabike Adaroma. We hear gum yopo e Facebook ni YouTube search Ahenkan 93.3 FM ubenya yen anafo adwenkyerfa 0594 841044 0594 841044 text message and WhatsApp enzonzu agugu kama entimike ezi obi hye ni dem ede ntuma kru ne ho na opo checheche sede sebi nkokọ yare aka no tuutia eyode no na oda adwenkyere nso epie so yebekenkan ediama na yewie no na awedo no asanini na ediama me midin edikwaku anin kusi bodumene mame akwia Janewa afeya busian samni fitiase ani ni kiremu eni Omampani na na dudangwa kufuado na watwi mu edi tuja kirema IMF International Monetary Fund sika yadinka kobo mo primu se wo mu hu ya mobo ne na da yakobo wo mo primu nya sankito ye ho mobro ni ye ni hu hantwom jezedo sabi obi tae kwansi ne beye makomako aduonum ye nim na hantwom ye ko IMF kokoko mememe abasama ye se pebosia bosia he $3 billion eno no bosia Ghana ye kwakopa free IMF International Monetary Fund eno mampani na nadodanga kufuado chese yeni na yenka mom na yemwa sada bia sike yensa beka enya nko osade to China hunja hu empenfo do bia nim se wo mu na mwa na Ghana yensa nke ya bosia na yensa de babia keka kono ebebu akam. We acknowledge the reality of the fact that our economy is in considerable difficulty. The budget drawn for the 2022 fiscal year was thrown out of gear, disrupting our balance of payments and debt sustainability, and further exposing the structural weaknesses of our economy. We have gone to the International Monetary Fund to repair in the short term our public finances and restore our balance of payments, while we continue to work on the medium to long-term structural changes that are at the heart of our goal of constructing a resilient, robust Ghanaian economy and building a Ghana beyond aid. Just as we managed to achieve a staff-level agreement with the fund in record time in December last year, whose terms we are systematically fulfilling, including the difficult but ultimately highly successful process of the domestic debt exchange program. I'm confident that with the cooperation we are receiving from members of the Paris Club and the People's Republic of China, which has sent a delegation from China's Exim Bank to Accra over the weekend to meet with officials of the Ministry of Finance, we shall be able to go to the board of the fund to conclude finally agreement by the end of March. Onipa amotini ni eye Ghana mampani nana adodangwa gufuado na obetumi no brofo so ti said you hear gon as sabi ako name is original China oh ya mampani too much anya he crot brofo enya no ano na wachi munso mapeni da John Dramani Mahama kopie mu wa framante mu ana jesane campaign wa kwakopa ho to management na se no ana wadi atudwa wo kire se senyame ya dom na NDC amayoko ne ma etu abama ni yini sa frankatunia na enwechi su Ghana for kwaso something to aba eyi ni sa mapeni ya wobehwe na ekwan bia so S Glacia watimi atwemo se S Glacia ye betimi dia ye mpumtwa ma mpumtwa wodra ye presa wa
wo man no yansa susu atimi aka ani ti si ade ma asoafo ani ahemfo bi ase wo mo fa hye mo ho na ya na ha dwen wase na apenso wo de sa hye ni egu apositi wasaba ne mpre ni so a ekwan bia so wo behwe na esgracia so wayi afriwo. We are this most depressing phase in our history where our economy has been destroyed because of the systematic mismanagement, misguided and clueless policy choices and the incompetence of President Nana Akufo-Addo and his Vice President Mahamudu Bawumia. While our people struggle to keep their heads above water, government officials continue to exhibit high levels of greed, corruption, arrogance of power, dishonesty, blatant state capture, and conflict of interest. Unsurprisingly, no one in this MPP government wants to take responsibility for anything, including their flag bearer hopefuls, most of whom were part of the economic management team, a team that was called the solid team. Today, everybody is running from taking responsibility. They continue to lay blame for their disastrous economic management on external factors whose relationship with our present sorry circumstances are at most tenuous. We all know that this economic collapse has been years in the making, just as we know it was entirely avoidable. Abusiani ayakane mampeni dada John Dramani Mahama wokopie mo ewo framante mo Ayes University of Health and Allied Sciences na wadi sansemi etu edwa. Ora lankojo chamatin eyo penyina na bribi atwam. Ohwe Ghana edwadie ani fidi dwuma so. Former Minister for Trade and Industry Orumnyafo Alankojo chamatin odi ni nnwuma to so onya osoafo ni biem na mom okwa nanim sanse wiase abraboyi yeboko yanim ya monsan yachi enu nti ofri minister no akwakope omampani ankasa di enu nti samiken omampani so yanko na agon so anse na betumi akwakonyo omampani adi no enafom kra samiken party wom NPP emu ayire tawe enti papa na ni abre papa enenam ebontoa ene omanfo kasanka kranka cheche nsemu kire omanfo ansana na anumu ena ne nto abomu owura lanchamaten ede atudwa chese nyame anadom na oba say ye fa mabunu enwumam ana ye fa obabunu bi atenetene no acheche ne nwuma ama no so nyansa no nwuma ana abefu dwumadie ose oba se de nyame adom wakwakunya nimdie kakra o trade and industry no o de sanuma we bi bapapa nti adwuma de pa se ho bekwa atwe e wona mamum so mampani no ebi nsi Bangladesh, I think they are $30 billion. Tadia Yapama Yato. 22 years ago, I can say, I've been here one by every serious. Tadia, my every serious. Sanka, coffee and out to Ata, and I had this so much. Yeah, now, one man I said, 22 years ago, no one will buy Tagana, Yaka, over $50 billion every year. Give it to me. Sanka, I can farmers and can say, Samuel Madam, now, won't you obey? Now, so, Mukasa, Munana, Muti, Samuka, no Mutiasia, teach you delegates. So, when you say, Rantia and the Mama, ye Yamonia, Tasania Kamusodia, and Nipa Yadi, the Ponta out, yes, and also our Ghana, or Ba, Abamu, and it's Obama Jumaba. Some more Mutiasia say, Alan Ba, Jumaba Ghana. And no, Alan Ba, Jumaba. Onipa mutini ni ayora lankojo chamatin aka Alan Cash ono ene bribia twam na yo soafo a ohwe Ghana enfidi dwuma ene adwade su imprempren de wayiniti peso tu franka ema NPP amanyuku no na abusia na watwi mu so asamba kwa soli ye ne sabre egusu da paso mpenifo wamo dane na ya electoral commission hyehyɛ fufura wade akopie mu omrahye bedwefie a wokyerɛ mu sa akato na broni akoso santen ato aba anu nti wamo anya kwanya kyerɛ mu din nyina wa bɛma ma kwanya da mbom no yade Ghana card ana bɛkɔ akokyerɛ din hosam agye atese awɔ man mu anam so ama electoral commission tutre ni abedi akyire aya Dr. Bosman Asare na watwi mu akasaye a wokyerɛ mu sa aya constitutional instrument fraba no wase ebeboa amedi draso etimi akoso afa edwira batwa na empempi ya wo hamne atiti bia ye namu no wase ni nyina na eto betwa na watwe mu wadi tudwa wakyerɛ se constitutional instrument no wo mu de akwa sabre woni monyamfo Alban SK Baben kasamafo a wo mra hyebedwefie ne nsansusu etimi aka enti wo besre Ghana fo empempre wo mu ni Ghana card no wo mu se district officer hodo Ghana card ne koso wo wonti uni bia na watimi enso akwakoye bie se ne be ya eda ne duru a wo betimi atwere wudi na afa abatro brane so no wonso watimi atro abane ebie
mpatro no krepa say easy prepare new CI say CI me no ka say new CI no e parliament ye ya tro akoma speaker say ye pesi ele sa CI no na tumi agade ye registration ene ya battle e Ghana e be sha se afia o district assembly elections na next year your 2024 parliamentary and presidential the entire year say ye nyina ye nim say 2020 no ye wo CI 91 and a CI 126 nim ye nu na kambo mu ye de registration for 2020 na 2020 time aye ba be registration no ye nsachaye kakra e wo requirements and say niema wo hia san bo tumi register no first na old voters ID card na CI 91 no na ewo but 2020 no ye say eno de ye mpese ye de ye adwuma biom esan say ye free say MYA and ma ye de 126 amended portion no e ba ye na that time na ye ba be ye na hu bibi say sa National Identification Authority omo registration no mo ye no na dodo na no mo ye no 2020 na enhye da no so sa no mo ye be to say 7 million 2020 March timpani for adwene ho hu say ka Ghana card for ya e bebredi anka ade anka be boa ye pa see e be use the registration but na de no mo ye na enhye da enkosoro sa Abusiani aya electoral commission tutunani Dr. Bosman Asare na wadi sansami atudwa ewie yepe ana aya lawyer Sami Jemfia wano aya communications officer Emma National Democratic Congress NDC amayoko no wano su adibetudwa wotre mu se as a constitutional instrument fufuro ya electoral commission diaba ase yemfa Ghana card enkotre ye din ansakura na enya ho akwanya atimi atu aba no wase awanu wahu wo NDC amayiko na ksa wamantena se ade mu ahwepete takremo awusa electoral commission epe kwan bi so na afimpinu ne aduonu na ya bato na ne kro no atimi akoso enu tina chinchina chi a wo mu pese Ghana card yi ane yemfa nkonko kire ye din wo kire mu a na wo kire se koba ni sa enipa kuma bi ne betimi akwa kire mu din dudro na entimi nkwante enu su koba ni sa dia ebe ha dwene enipa dudro na afimpinu ne aduonu na wo mu timi entu abanti wo kire se electoral commission epe kwan bi so na abato na ni so ye hunyai na akwa ye nwonwura na ne etimi akwa ma fa nuti ana chinchina cha wose Ghana card ana ye fa nkokire yedin. The real intention behind this CI is to rig the 2024 election and nothing more. This new CI is the first step in the plot by the G. Mensah-led Electoral Commission to rig the 2024 elections. It is as simple as that. The issues are not complex to understand at all. And any objective, well-meaning Ghanaian who studies the new CI will come to this inevitable conclusion. I say so because the newly proposed CI seeks to achieve two things. Number one, to suppress and disenfranchise many eligible voters. And number two, the new CI seeks to enable the rigging of elections through fraudulent registrations that political parties cannot check. Abusia ani aya lawyer Sami Jemfi waya communications officer Emma NDC amayoko no. Na wotwe mu ane ate se yade bia unity. Ya no so bobo papa te se poasoche. Eye Lassa fever. Na Lassa fever no ena na wotwe mu yebo anan ene medical doctor odini djuma ewo 37 military hospital ewo Nkramantemu Dr. Nicholas Ade Mensa eka no obinfu HM say Lassa fever no ene kra ebiaba Ghana said the Ghana Health Service for the baba tu just say mienu ena unity na ekumba ako amaka baako na eka baako ni nipa maako makudu mienu nso enye bia ka nipa na waka no ho ti say woma ewo Lassa fever woma dia tum enwusa mpa ebi wo mu mojamu eye maako makudu miensa na eno na doctor medical doctor Dr. Nicholas Ade say Lassa fever no ade ba eye kura ene ayi kusie emo we mienu na so wo mo janan ene wo mo sabi wo mo dwonso ene de saa yade ba o se so ye fom so no mo janan anomo dwonso bi ekọ widie mu pe eno anu no anya bi na ekwan ya mpempi efa so komu ene say ekura bi won ma sabi oye premani ono ayi ni no oye premani panti odwonso po onro ne onro no de nam saa entu ya fom so na di plate si wo na say ekura ne be fam na etwuma ozu kodi di no antwutwum ya wanya Lassa fever
ana mpo okwan fom so na nsa koka na waawro nsa na de kodidi na ekowidie mu eno ano no wonso anya lassa fever na we no ehu papa ezan se nkran so wada na dwa onhon krom ho no na omso edi awrusie eno nti eyasama ehu papa sanso eno nipa bi nya bia ono obi din sa wo so a nipa no so betumi anya bi ti lassa fever no ena Dr. Nicholas Ademensa se ema wa mienu akura ene kusie ena deba na ochema ni nchi efi lassa eno no Nigeria ehonom na sa yade efrase ose bibrema toye adoso papa aman bi ti se Nigeria eguo Liberia eguo Ghana egua ene aman odobi lassa fever no eyi ni ti wom pa mbom ya efi African rat or nkra mouth and as my I'm not much ready lassa fever no so mo dun so any almost all na ya and 2 years into contact with them ya what so bibia nkra na kofofa wo plate so what so mu one wash one sa we di that we need o pick virus na that ko we cause acute viral illness I really didn't get if you tell the first case in the if you want Nigeria, it could be one Nigeria and last the one I didn't see if you buy it's almost a could be Nigeria that similar way na almost some crown causes area no some to the lassa fever. The common for West Africa is very endemic in some parts of West Africa. Nigeria count, Belgium count, Nigeria count, Guinea count, any Ghana count be so lassa fever. Onipa amoche so akasa che lassa fever no kofal bai eye opanyina ono ena ye na dwuma 37 military hospital oye medical doctor oho Nicholas Ademensa ena chechemu Ahenkan FM na wotwimu eno achi ena director of public health ewo Ghana Health Service GHS Dr. Franklin Esiedu Bequin ono nso chemu se ampa lassa fever yiniti na se ya anhwere ye ne edi agro de eya agro dia ahwe jet se o Ghana de de beba no enya semketwa na akwakoye wo ma sede se nyoma bi se no mo ena wo se tutu ana mo esia no kwantem ntino wo mo de hye guakwan mu a wo mo de begu akwan mu pa adiso ama obianso adiso a lassa fever no ye de bebo na scientem we'll keep on identifying more contact because you need to understand the situation. We've also started some environmental assessment. We send our services working together with veterinary health services and wildlife to better understand the situation. So the issue is where are the reservoirs? Those are things that we need to better understand to prevent it and avoid future occurrences. Meeting with all the regional directors on Saturday. So every region has activated. Onipa amoche so akase eye director of public health ewo Ghana Health Service Dr. Franklin Esiedu Bequin. Abusiana watching so na obenibo so many ashasia eda wukuada na ayo obenibo so many da edika na edu sabrane dia na chese United States and the UN nyo wama kabom na wama hwe ade dwumasun bi ahye so adwumasun yi ashasia afimpinu ani edu enanim ni nyina ne se sabrane dura wamo de bo aye inyimu edero discrimination na afintu dia wo shasia ama bibia konkan na dwumade na se no ana Dr. Benjamin Fiafo aditu dwa wo kire se wo bia wo ho kwan ase wotimi di ne kwa eme enkwa twedi ampon edema no wotimi edime ansakura na ene wo beto na nanem wonsi adura na se twedi ampon atonsa frɛ na wotimi ato ensa frɛ no na wo kire se empembre na se sabre wo man Ghana no sadia ne enkoso obi wo wa arewo ne atititu be wani setim wato na nanem wonsi adura ebra ne bre ensonye wo se ade ba kwa nam so amasa ne mai esie eye injijimu a wodura ekoso ewo mai mu wo kire se wo be pia mu ewo man Ghana ne ade se yehu ese yade bi aka wo bi ni titiri ni HIV yade na se yade anu aduro eye den aka wo bi ane ehu sana ne yeyiyi ni mu wo koni padom kura ne ye twe ye ho ekoba ne sa wo se wo ne akono wo nche ne wato na nanem ewo nse do enti wo besre ne man Ghana se suban ane ne ye bi etisa no ye hwe ne yentimi enyai wo se empepi ni so obi kwa amane bi mu anase yade bi mu a ye mo ye ho modern se betimi atwe sa wo ne akono aban yen wo kire se no kura na eboa etimi atu yade na se na ankoye sa na ne akoye se ne yeyiyi mu na anhwa na akwa ha adwen ye be yese kura na oni akono wotimi eto na nanom ewo ense edo discrimination there World Health Organization for omodia to ho
say yin nyina ye be kai yin nuanom a omo yare especially yare bi to say HIV AIDS. So what is obi a yare HIV AIDS a wo say no obi am pese obeben no na eno na ye discrimination no mre bebre no bo say bia okopa adwuma na ye te say owo HIV AIDS fe ye man adwuma no discrimination semfan say ne background na ekwa ware na yeti so oh ne papa ewo HIV AIDS fe kire se ye mane enware wo fie ho empapa mu anase eyimu aba de ye num enti no discrimination kire se ye nyina si ehu se so bi yare a enkire se mfan se ye niema sa editia no abusia ani aya Dr. Benjamin Fiafo yɛda so ɛwɔ pomdinsɛm mu na we no ɛyɛ yaleɛ ɛna afin yimu deɛ na afiamra awɔdɛdeɛ no ɛyɛ mprwanyinsɛn sɛ mikin okɔ Ghana mantwa ɛwɔ hɔ na so emfinfin mantam mansini baako a ɛde asikuma ɔdɔben brakwa deɛ aba beto dwa no sɛ ɛyi ne ti papa enyi from to sɛ bi flowers a yɛde na pɛdeɛ ɛne ɔyɛ asase yɛ ne ensuo guso abribia enyi papa enam so ama panyino otua apomdensen no ewo asikuma odobin brakwa owura Cletus beyo opanyina ababonten se no to office ena na dwumayefo kwa abonten koye survey koye nhwemu enkoda anyem de onfie wo madie ene enyem dodo a wo manyem empren dodo a wo manyem pen ene sanem omde batu nanim otia mawo sanse aginsem ekosoro pa na no nam so amowura Cletus beyo asore se sabi ontena fie emma nkoda we nanka na ebu nanka wefo aba beka no aka ho bi sanso ena nanso ofia ye mbisa de onye ntenten ewom se eba ne ye bosobo ebetumi de na pie so nanso osra wo fo papa se empronyi se bebereba emma no homene so ewa sikuma do ben bra commencing mu osre ne mani ho ne nanani ho nanso osre pa se wo mo hwe na wo munyai opanyina ni abre papa eye bia se empronyi se bebebe no wo mbere ateso ewa sikuma do ben bra kwa o kasa oni yamane boni ohene ba nyame do kwa miadex edi nko na opanyini echem se we mu no ose anu ne mfinhia du mfinhia du 9 10 to 14 years 597 pregnancies ena afi osan to asuka biem se wo so anya 15 years 19 years no wo nya mako 580 empronyin senko a entina se wo hwe numbers a obobo chen ya utumi ze empronyin sen ewasikuma do bem brakwa emmabrunin mai wane nkwada no wo yomu bi papa owura Cletus se wo ye hwemu hu adekora deba na ose de ama empronyin sen ema no homne so ewasikuma do bem brakwa no eyakuafo ene ahyenkafo ene aguafo kwani bi kwafom ba obre na se efani trimsa eno nya kwada on spare no kra eno abi ena akofa weni na aba ni nchiremu ni teen pregnancy is still a challenge to the district, though there has been a reduction from 597 to 578. One worrying aspect is that out of this, 16 of them were within the age bracket of 10 to 14. Through the analysis of who made a teenager pregnant, we realize that it is the drivers and the farmers who are playing this major role. So our presence here today will all find ways to engage them in order to reduce the teen pregnancy in the district. Onipa motini ni ono ene ye panyino hwe apomdin samano ewa sikuma do bimbra commencing mu owura Cletus beyo na abusiana watching so Director General awodaka na Health Service eswo ne wo Ghana yapomudin sensem nyina sinisira so edana bemo eya Dr. Patrikuma Abuaje wakasa ya etre se kwan ya dokitafo bie ene nursefoɔ bie wo mu bu o mu nketem efri o Ghana ekonkronkro ahodro so no wose ha dwen na enu echi so no ama ayarehwe ne ayaresa susu entimi enkon kan ya nursefoɔ no wa maka kuma bi na wo kyerɛ se be
se mfinhyia ne ensia entemunie no wokopie mo ewo pantan ayaresabia ada anasefo obeyese empim ensia ne ne womu nyina so no womabu wom nketem afiri waman mu a wɔkyerɛ sɛ ne nyina ne ahadwen anu achi na wɔkyerɛ sɛ anasefo dodo a wɔmu kɔ nyina achi no anasefo bi so waman mu a ne wɔma kɔgye nteteye wɔmu titifi aka sɛ yebetimi afrom no wɔmu so ababe adwuma enti wɔsɛ kwan bia so sa anasefo no so benya akwanya na adwuma wɔsɛ wɔmu yeso wɔtumi ayɛ anu achi na wɔkyerɛ sɛ nkronkro awodo a ene anasefo bu wom nketem ɛkɔ wɔ nyina no abra so sɛ yɛ ne sa enkro ne ɛtena seɛ na ne akwasi broni afra ne sɛ bilateral agreement no ebi so etimi akoso enti anasefo firi wɔ man Ghana mu ɛkɔ no na wɔn nso so anasefo firi wɔ mu kuro mu ɛba wɔse ne nyina bɛboa ama pomide hwɛ ane ayaresa so etimi akoso ɛno echi kura ne hyehyɛ yɛ nso bɛboa ama brɛ ne brɛ yehu anasefo dodo a wɔn firi wɔ man mu ɛkɔ nkuro foforo so se ne bia yɛ pɛbi ade esi wɔ man na yɛ bɛhu sɛ anasefo adu ane wɔn afiri wɔ man mu enti yɛ pɛdu ade ahye wɔ man mu wɔse sa hyehyɛ nyina agu na bɛm a wɔhwɛ ade agu apon so na wɔboa ma ayaresa ne ayarhwɛ atimi akɔ enkan. We can train enough people to fill those gaps that are being taken away. We still have about 60,000 trained nurses awaiting to be recruited. And so as we recruit and as we train and build capacity for them to become more professional and give them special critical cases, we are able to look at that. One other thing we are doing is having bilateral agreement that allow government to, the Ministry of Health and the Ghana Health Summit to know who has left by having an arrangement where we are able to know who is going, what is their protection, and etc., so that we can also get down with Barbados. We are looking at other countries like Philippines and India does, so that in any particular group, you know that we have lost this number of critical nurses, care nurses, this number of midwives have gone, etc. So in your replenishment, you know how to replace them. Abusia ani aya Director General awada Ghana Health Service annual Dr. Patrick Kuma Aboaje. Eye enyume no sia kan kase ya tudin say over the week. Dwoda besi fiada. Ene esa boache to say spa e de ama no utie ewo. Wati wasum. Mrashab jani ma de hye bu south abeton peso aso. Ewo atifidu epoye mantemu. Urumnyafo Clement Apak oko Ghana mrashab jefia eginetuko wo mo hwe kasafa ehumasuan no openyini edaso bi o chema ente bia ena Ghana zemtwoni bako Manase Azuri eye nhwehwemu ewo eyi kukuamu diba betu dwana abra video no beto abonten no na Ghana fo bi anya kukudo ton school placement se school ni atwa BC wawie na school bi onya na ose ompe obi nso no wanya bi kura bonse ya diska na omode na kɔ to school ono no akwada ne pɛ na ma yama no eno nti no bonse bia ne krata wantwampo a sika no magrinti ne atam na kɔ to school etum se school de wo mo bɔ mo mɔden ne de na kɔtum eno no wo mo ton ama wo mo eye nhwemu we ya ma ne beto dwa ba ku bi kura de auton school placement ne ba ko edi 20,000 Ghana cedis titisika 200 million na sada ne so kofie echibom TRT ene ni je nkwa akwa edurufie. Hi children, how are you? I'm fine. Asomba pa mabo maba ene de nkwa mo de papa enkoma de nso ampa wa mre ne wanya ne nsanka ne tianka ne bibia anka wa kwakwa ji obi 20,000 Ghana cedis adenti a ordinate to school a ono no pe na enyomi ba beto dwa no ayasem kase panse enyo manfo yi wosuma se no eno nam so amodum nyafo Clement Apak say Krono ekoso ewo school placement ni mu nyina no yemfa sobo no embo Ghana Education Service GES to parents and to Ghanaians and has also failed to compel the headmasters of schools to abide by standard now I was saying for sleeping on the job and for not being proactive in ensuring that headmasters abide by and respect regulations now. Then idea publish here there are schools in the northern belt, another middle belt, another coastal zone. These are the items approved for schools to request parents to buy and to prepare their walls with to come to school. It doesn't mind any time to know. Schools are taking the liberty to list all of those items, some of which the Unwa, will be someone who's already and Quarano, one more day, car duster. What are the children going to use car dusters in school?
ene amuti ye ayonumnyafo Clement Apak and Osaka twi a school for ni headmasters a wo motonton headmasters in school penfobia wo motonton nyoma ense fatama school for any prospectus awodra wo motonton ma enkwada ena oka no cadastar school bj cadastar JHS ni akwaje prospectus yes to cadastar ebi to cement ebi to plastic chair enti awonsam no onumnyafo Clement Apak eye mrahye bidwani ma de hye wo bo south ewo atifido epoye mantem Abusia ya toa ensamne swana na watchi yanso president awada Institution of Engineering Technology aya engineer Henry Kwadwoboaten wadi tuja wachire se wabesre wo man Ghana asa bembi so obinya ni sika no wokosi dan a wonhwe se womu ba besi dan no womu ewo hunim dia wo betimi esi dan na manage na ye se ne bia dachi bia na enkonkofo wo how bia emma ne ntia wo kasa wo kire mu se womu hwehwe niam mu na ne womu hwe enhyehyɛ ya wodo ayetimi akwa so womu aka kire se ahwe ya na dachi bia asase wuso eso etimi asi ewo man mu wasisa koba ne sa ebe ha dwem se hwe wo man Ghana ekwan ya faso asi ye dan no enye kwan pa obinya ni sikanya ne kakra wahye ni botoma waso wakwato asase na ne wahye esi dan womu so womu si dan womu nimu nimdie bia eninti no emma aniama bi ankoso wa kire se wunya usika na wo besi dan na ne obo ho moden ekofa building contractors ba hwese some building contractors no womu ewosua hunu bi womu onimdie ewo ensase ni dan sie website asase bi wo kura dan ya wukosi asiso no enya de ebeboa enti kwaba ne sana se woni akona wo besi dan no wo husua hunu a wotimi akyerɛkyerɛ epe kwa ya wo betimi efe esi dan no wasasase ne so a daachi bia ne se kwaba ne sasase wusuo esi a enkwankwa ha adwen wo tos na wo kyerɛ se pempre wo man Ghana dan ya wodura yesi wo haye wo se asase wusuo esi ye ewo takiman nim no kwaba ne se nka esi ewo man Ghana mu a wo se ka no bia den eye nyankura esi ase ne esi ye ewo takiman no emu Ese ye ahweye pa wiem kakra abana da social media ma hwebi akan no otimu se dan na mo sie no be bebre ho na mfumso bebre e wo ho eye kwan a mo fa so edc no eti ye hwe omo ya advance mpo na akozese na yen a ye developing countries ye si dan ye nya hweye e kwan ye fa so si ye dan bia ye si ye dan entutu ye se ye omo wo edan ho nimudie ye se ye kodan omo no mo treasure no mo hwe edan ni si ne so ni na ebu ye ni egus bedre se nka Ghana ha na FKKC ya nka atwere nchema beba no enye asem ketuwa Abusia ani aya engineer Henry Kwadwoboaten waya president awada Institution of Engineering Technology ano na hotwi ya mu Ghana National Association of Small Scale Miners Task Force womani bre pam bu adwuma wasumbi enya asem ketua ene se womo tiomu gum papa ewo kwa bible mansin mu apoemantemu wom bowura enkotu awdo makomakom yensa ya bremu nsuo etwifa wonom na enkofo mi so shonom aye kukrede tise de mu twitwi chansim ede no mo ya womu tu galamsey womu ko achimbanso womu ko achim abodom ene achim pankese ehonum ni nkrotu awdo yensa empenifo koi na namso amom ko chi galamseyfo makomako aduononkru yese binum de womu dware papa na se womu chen adwene ene apatoa womu chen se sa adwene na patoa ne dansom atinsom ye bibia onsom womu dwale o womu toma na songo twa womu na ekono na so makomako aduononkru womu de munsom ho munum so dwansom ye kukrede tomo de womu chi womu penyina odi womanim a ono na ye commander ema task force no Major Patrick Donchebo ene ye kasai. We have a lot of challenges that we are facing through this operation. Some of these, when you fetch arrest, you will see that these so-called chiefs, honorables, a lot of people, elder opinion leaders, they come inside and they start to beg. But if we say we will listen to this kind of begging, I don't think we can achieve anything. So there are challenges. The chiefs, the so-called big men in politics, everybody used to call, but I'm not giving up. They were doing illegal mining. They were in the Brim River, and I've been given the mandate to operate on the Brim. So as today, or anybody on top of Brim, I will arrest you because they were on the Brim River. That's why I arrested them. Mo, and I'll see a chum so na
ɛyɛ de hye kran so ɔhene no so ɔba on dress simple no ma hwɛ mu ni kazankɛse no no de ba be patcho akra we de mini pa na jan ɔse hɛ oyɛ ɔhene o oyɛ mampani o oyɛ politician MPDC oba ɔchi obi so galam se na ba on few kra ti ɛna opinyin n'ani abre nyame ma honhom na ɔmo ahode na kɔso yɛ pa onipa mutini ni yɛ fɛ no Major Patrick Donchebi ɔno ɛna ɛyɛ panyin ɔda Ghana National Association of Small Scale Miners Task Force ano Abusia na watwi so ye kokopie mu ewa achim oda abato peso ye die mu ane baye na National Democratic Congress NDC amayoko na ye deputy organizer awo no ewo ha yewra Ebenezer Frimpone na watwi na ni bri ye pa aditudwa na nani abri ye nyina ne se wose aya Dr. Kwabena Dufo ne nimfo ne bi a wo mo de afemfam da ho adihye bi tetene ne obekọ na chese yasemu na adeba kwan gira so ma chese sansem yikura wose wadwen wa wante ase ani se wo bekọ ne na nya Dr. Kwabena Dufo nkwanfo ni ne fam dan ni wo ani avufro bi dia ka ho so wo mo de yemfa yensanka na Dr. Kwabena Dufo kwa de na chese yakwa kwatitimo ana wo chem se sa de na ekoso na enya de na ni ache ho sa wo ni akoro na wo yesa no Dr. Kwabena Dufo wo mpena sema wo seto bo abere ne sne yakwa akoto aba wo betimi ato aba tia no na sa ni poster fam dan wo na so bekwa kwatitimo pa de wo se sa wo mo sa eso mu anya de wo ni akono wo be fa wo tototo wo se mra kwan so wo mo de wo be fa so ye pa no wo ma twenwa so na fen so no wo ma san so akira wo se wo man Ghana ye wo mu no emra eso wa asenti wo bokoko ese enkrofo na se wo ni akwa wo di sa dwumadie no ensa da so ye mu kotodwagu fo mo pa ma tro ye pa eso wo mo hwe na wo mu enyai nipa omo fa kweti kwan so titi Dr. Kwabena Dufo posters no mo nyai because sebe se woni nipa na fa ana wo mpe nipa na sema eno ntina party no akwanya wo se wo ye party ni a obeto aba etia se nipa no wabra ye beto eye presidential primaries no eno ana emrama kwan se tutia no se wo pe nipa na sema fine but wo pe nipa na sem na wo fi ase na fa kweti kwan so titi poster ye nanim se Ghana amra etia se wo beti obi poster wabra dwumadie potia poster no ebia poster no be di adwuma fiti ena kopem on the 13th of May a yebeto aba no sa time no na poster no ebebe wiye time ne nso ye na fa kweti kwan so na tete sa poster ne so mu a me de emra ne obedi etu omo ye sa de no so ye NDC ni na wo ye MPP ni na wo ye PPP ni na UCPP ni a wo ye careful me mo bi mbo pa se kotete obi poster because sa de ne koso to aso na ye so obi mu a me de me make sure say emra ne be ye adwuma and time ne du a me mo bi nkase bi a nipa ni trimo de na zentimo wo mpe Dr. Dufo asema eno nchese kwatiti ni poster Abusia ani aye deputy organizer Emma NDC amayoko no wa achim oda abatoa empesoaso yewra Ebenezer Frimpon na watwi emu nso NDC fofa ewo abra asebu Ahenkan Kasiebo AAK abeton pesoaso ewo mfimfim mantemu esi ahene ani atu ahene ni bre papa sei owura atofosen fa kweti kwan so fa kane mampene owura John Dramani Mahamadin afam ne bo ena ode nanam ena o kansem so manfo adwen wo manzi no mu enam so masi ahene na ti ahene be ye ehasa 300 won bufu ipa won convener owura Andrews Anamwa ene Ahenkan News edin komo AK NDC yedi yo wada atoforsin wa ye hu sentin yin dey atoforsin wo tum wo use yen papa John Dramani Mahama no office odedi nyamrasem wa fa Frederigator wo begina as parliamentary candidate wo ba primaries wo yen kokura nan wa fa wo mu binom na yiwo okehia awo Mahama no office akache dem kwafo de one step down no for one support one former fellows of Osukwachi na we jana na ma ho odom na wakwan so obi se na na ma no asam wontu won fanya no mbo ibi papa bia wan fa ma won na yenyim da wa to forcing abaye minority leader yenyu agi osande wa sadi da bo hwede NDC okuri ya baba power minority leader na enyan
adontoto adeba enisim titiw ye eke wa me yedi yawo enti epede ye ka kire yan papa esedun katia oye yan chairman na se ka kire yan papa John Dramani Mahama de atu forcing odinidi odere se eke eni samanye kun yesre papa bo mendini bra poi nya kukudu na poi se womra no menye wuda asaba atu forcing alekan ayan kwada wan wada hyeran danka na asomdwe mra Owura Andrews Anamoa eye penyino na da esi anyi na tu anyi nipa be ye ahasa 300 da no ewa abura sebu kwa amankasi AK abeto ampeso aso ewo finfi mantimu ono ene kasa yi abusia yanyina ne nsemi so na yento enkra natio adwuma bi a receptionist na wone na ye adwuma wo de ne se obetna reception na washa ahodo beba adwuma na so ye bia obeje wom tata na ne hihye bi okura so a wetimi ene wo maka na receptionist na wa mo pen wo ba wo wosu ehunu e wo computer mu Waba wokita wasi abodin krata anasa ne echensa enti wo yoba wo de ne eye wasi abodin krata anasa wo de ne eye diploma HND ni nyina no wo ba wo mo ebeje wo afei so e wo so yoba wo te achimanso anasa wo te ben achimanso se ne ebe ya achenti abo ne enkwankwa ha dwen enkotwitwa wakwem enti niam nyina mabobo so ne se wo bia na wafra adwumako no wo emai so 0507 640302 0507-640-302 na wonu wam atwetwe nkomo anase wo application letter no obetimi ede aba Ahenkan FM front desk ye begeni aboye wo moden SMP tifo a wodra wamu da ejumeko na no wamu sa enso ebeka Jubilee Hospital sema mene papa yade de ekanwa mesempo onipa ton ma na yade ku a eya nyankopon kwa na ninji timpa twema ne nkobasa yade owo nti ena duro ho ensemfunti ena post station anfie ewo enu nti emma yade na ono ne ye wona no aduro yade a etete omanfo ne yanya no aduro abefo daroma ye nananom enura wo monwu anim ni na daroma etumitu yade biase enu nti yade bia kanwa tutumnika Fako Jubilee Hospital abefo mfidie guo a doctor for wo ma ben anes for mo nipa hodo management o mani mute wo mu na wo hono a bibia ye tight bibia dedana kwemu yade bia na wo behwe etu ase de amount o de wa hono na umfili wo mpa de ko ye de video be hwe widim ne hu de etete pharmacy hono mu wie na oju aduru lab hono nti test bia no wo beye amount afi ultrasound and ECG scan machine enonso ebi pay ho eye clinic woni prinso ana yimpe ana biabo a wontumi hwa de ana hono ma na ayekọ na entintin na daso no so aye green pacho de ye bia no Fako Jubilee Hospital wo mo behwe etu ase ama mojabroso ene asichia de etete opa edawso ama oda wona Fako Jubilee Hospital canteen wo ho insurance nso ayadwument de okwa de hian so before insurance ede abo achi na wo de asen achimo dan amantransam so ne nchen ena Jubilee ene edin adodo na ede frɛ no ene kakraba wadi tudwa wa kyeresa ensensem bi akwaso ase wanhwɛ na wanfa mu kyerɛkyerɛmu atudwa ebe ha dwen na ne kyerɛkyerɛmu a wadi atudwa no wa kyerɛsɛ wama didio asa di shebi na momonten so na ede kyerɛsɛ na nahema wamo kan sem bi efa na na ekua asanto a wotoso miensa eho wasisa nsem ni nyina no kura bia nimte wo so otimi gyina no wadi eho kyerɛkyerɛmu nyina atudwa na wadi kyerɛkyerɛmu nyina atudwa na no kwesie de twemu ebra wodi Ahenkan Kwame yebo a wotena se na Ahenkan cheche wodi ahyehyehye so na kyerɛsɛ kakraba wotietia ne kyerɛkyerɛmu abepie mu ewo yaso eye an wodi atudwa wo kyerɛsɛ wo besra de hye a wamo ewo kotokuma nyina se wo munya so no wo muntie wose aya nana ekua asanto a wotoso miensa kotokuma hema wonyi obia ho adwenbone ana empumtwa ye frɛ ne se empumtuo esi aya nana hema sla so ye pa wo prisa kwambia so no empumtuo so betimi aba kotokuma mu na afa asumdwe so atimi akoso na aboa ama dwumadi a wodura ekoso ewo eye achim kotoku so atimi atumpo na afa isu no kotokuma afa ne tumapa efra na Michelle boss to set up the yeah kwanimu now say Gorgeousburg administration on a current administration is somehow
different a bit into no things in no shell no fi say e den ya ye bedro na fi say se ba ne san so e be ma nipa wayo hinte dwe china so temgina fo na da bi ototo na ofa hu didi no se no ho ebeda ho nyina hu de we sitie san so e be ma kutukumai afa ntumi fra asema ka no na ma otwere so entin kakra kra fi say nyame bebe ma na ai kutukuman ka ne kumanto ne yem mo ndwin bebre say abrewa no adwenbone anase turimu poboni bi wo kutukuma ho be ma na esi akwan because kutukuma yi ya ene bona baso kutukuma brasia eno so ebre na se because yesi konfuboni ya osi kromo no otimubi entino se bibi saba se bi akwanya no epon na bie mumpushi at the right channel na yemfa niema totoa because anu baba ye mabato na ma yetimi akoya ni mu kutukuma abusia ani ayeyera kwabna asie dudin adedo na defra no ane kakraba wono ana ye personal aid ema eye kotokuma hima na ekia asantewa wotoso miensa na otwi ya mudwumadie bi ekoso ewo atem osiem ewo ebuakwa north mansi no wo epoemantemu dwumadie no na etira da so anana fa francophone day celebration na se bonjour la paix kokonte la paix itakra yiwasum na se french kasa eno no na dwumadie no ikoso no openyina wo tonsa friends special guest aye technical advisor wo mampani dada omampani abedeche vice president Dr. Baumia Atenaye Dr. Kwasinyame Bafi wantumi anko to run mpaboa ema onumnyamfo Dennis Obin Ajei aka dancer ene ko dwumadie nase na dwumadie nase ene onumnyamfo Dennis Obin Ajei eka kire asukufo awofo achechefo nina se aban no aye krado se wa aye krado so peso osuan bonjour la paix French kasa no ono so beboa enu ntose aban na aboaboa ehuma aguo no we no aye French huma ene akande edisuan French kasa no wa boa ni nanu aguo no ntino wa aye krado no uyu tinku a aban so se obemana su ama se de be ya obeboa na French kasa no wonsu atumi asua. The government can provide training for teachers to improve their proficiency in French and teach their language effectively. This can be done through workshops, seminars, and in-service training. The government is committed to providing teaching materials such as textbooks, learning materials to support French language learning in schools. These materials should be appropriate for the level and age of the students. Mr. Chairman, I'd like to end here with making an example of Kofi Annan, who got the UN job because he is bilingual and could speak French fluently. Let us all remember the importance of promoting the speaking of French among students. Let us work together, the government, teachers, and stakeholders in the education sector, to ensure that our students have the skills and resources they need to succeed in the global community. Thank you. Onipa motini ni ayonumnyafo Dennis Obin Ajei aka dancer ukujinem emo mampani abedeche the vice president Dr. Alhaji Mahmoud Baumia ne technical advisor anemu eno kasa wo achim osiem bonjour la paix dwumadiase abusia ya de akenkan ni si over the weekend sama wodre koso na watwim nyina ne yesansi so ama wono ntino adenchira wodre ba ye ana ye de eto aso meme hyase free SMS na we dia ba no watch say Ghana Education Service wa munko ani aseye ya ma mu akwanya ya ditumi ahye wa musasa adisua won sensem wa montoto na bibia enkonkan na so wa say wa kasi super piaka ni plane enye plane fa say Ghana Education Service wa mu niam bi wa montoto ni ye enfa kwan mu enu ti na nam so ama still na nkrofo bi nam kuntu ase a wa mu gisika pesuku ama wa mu manto so obesre wa mu fa wa mu nan ensi fom na fe aseye wa no entimi entu emponsara adi efri amasamai akramai ana wade baye na wenso adi aba misko spelele wade ne dia soso abane sama wade atudwa no wane ne yadane den nyina wasi aka hawa kumsen ntino no so bo hawa kumsen de rawo chemsa Kasiebo no didem o mabia mukuwa chese wo bia so etie bienti wasi chia piesie enkwama woni monyamfo hawa Mavis kumsen wasi wo bo adwuma pantinya kupon enhira ne na adwuma no ensusu entimi enkwa enkan KKB wano so de ne dia ba wo se Kasiebo ne emu ode wa mu atia enya asem ketwa no wo sretwedi amponsem ahoden ema ahenkan
FM adwumayefo nyina yɛbo asɛm o yɛda ase ye pa wɔse enchiapiesie enkoma eya okran ebusuamu ni nyina ene Cecilia okran Mary okran Peter okran Agata okran wɔse Nyankopɔn enhyira wɔm na wɔnhyira wɔm se ne bia wɔn dwumadi awodo a wɔn di nyina so ebekɔ enkan na Ecolak edifidwa ha ana ɔte abɔse Ghana wasi brofo kasa no krampo ne yehu so na French kasa wasi French kasa ne nya de ye behu sunti no ya hwe ne ya kasa ye krom kasa twi kasa no yensua na entimi enkonkan Ecolak de awoti efidwa ha so eba ye no kwakufa Facebook no so eto aso ne ye hwe ensem bia ekoso ewo Facebook French kasa ye kasa yesu entimi nsia na omo meye yebetimi asia French crowd de humpo eye nti so mo ben ye pa omo ben ti bonjour la paix so mi oni de oni bia na so asia kama pa cause countries ni bebre no na omo didi djuma na ho na atwa pamphlet o se mo makwa aba erade ni Yankopon unu ade wa kire Master Speaker Enoch Boateng good work or share life every USA. Yeah, that's papa Enoch Nyankopon shira. Omo ho ban na nyeska tam na fabra Ghana ne na yendi. Master Speaker say otida pa odifriman so asari krom Ahenkan news onapo no size bako na dwencha odibai eno no. Ankuma for stadium atese yaboso ono. Shama ba Edna Benya say the great NDC is a charming hope for 2024 amen. Okay, ya to abompa ama NDC amanyukun Amisko Spelele say aka hawa kumsin to aso o say on to aso na wabɔ adwuma o tie Ahenkan news papa na we no so hwe wo live e o Facebook ka so a na o hwe ye daase papa agum biade sheriff o se me o madwo mi tiemu news ne papa ye daase agum biade Nyankopon enhyira January weekends bibi ono mo na memni dawo anti obi a hwe ne hu ye me suso awutufo obi a hwe ne hu ye obi o se weekend ni obeye no obeye am obi de etu ne bafo eno de enye enti enyina ye hwe hu ye Ghana ye kwakodi mfihia no Ediosiansia 66 I just want to eska asana wenya school mu kwan 66 years country omo ndu enjeze mhwema no ye light ni krobi ni krobi so 66 years country hajin ye producer enanwure eye DJ Kobe K the people's favorite ono any producer yen Kwame Asante aka Sir Charles on a dioko Facebook live any YouTube enumere Nyankopon anim no kranie so hwe na ho faso ohwe na ho faso na he na dressing a so bia ya dressing so onko gina mum na oya so toy sabi enuma ba ehunahuna wo mo dressing ode tia no o